داود عاصم منون فرحان سوسكيا يمكن ولا غير مسلسل ذاك اليوم شرح بالوزاره خاص فرحه شكر عطس الفنان كي كتقدشن باش رمضان الكلايدير مجد بن القاسم يعطي الصحة ça me rappelle اسم السنة il était élève et lycée Michelin. On a gardé le contact depuis qu'il était élève et déjà ce mec qui nous aime, un lycéen, il était mature. Il avait dans la tête. Alhamdoulilah, c'est un plaisir, c'est une fierté de rencontrer des relèves comme lui. Donc, كنقارن التسد ويثورو خاصة كذا الغربة مع الناس مليين إذا الناس مليين الزوران وإن شاء الله غنقيم ساكمة سندوكل أكن نسموكل غرزات أكن نجيد أكن ثمازيغ أسمعني أسفلالي أكن زلدتنا أصحيو فوالا دونك الكيمياء السيد فوالا أجنو شوية أتهضر شوية لي تيمونياج vraiment un premier témoignage c'est par rapport à Chérif Khouddam مثلا رحمه ربي c'est un monument de la musique kabyle vraiment c'est des symphonies et Khouddam par exemple dans Al-Maryam il a un orchestre français a essayé de l'accompagner. Il n'en revenait pas, tellement c'était symphonique, tellement c'était très bien étudié. Donc, ça reste une personnalité qui malheureusement cette année nous a quittés. Mais, avec les تقرا ديما ما نلاقيو نموت نتسوث نصدق نموت ونقول ولاد البنين مزيانس معنا ما لا يولي موت نكون نسويسيسيت نصدق من الدار أم نكون ندريس هذا زوج سكيوسنا شغاش شاف
سكني كلمة صوبك كوني مزاج سلايك جيت على السفر وضع حلوي مزاج